Saj tvojega glasu ne sliši, in ga tudi ne bo nikdar. V tem primoru mu zato ponudi svoje roke. Obraz, telesni stik, iz katerega bo črpal moč za normalen razvoj. Mi tudi zahtevamo, da je na naših šolah pedagogi morajo znati gradati, otroci morajo imeti totalno komunikacijo. Mnogo nepravdi i besmislice. Dajemo kao ljudi dobre volje prihvatiti glas UNESCO-a da se dade drugima što im pripada posredstvom filozofije i doktrine totalne komunikacije. Oni su glavni inicijatori osnivanja društva gluhih u svijetu. Nemamo rezervnih ušest v obliki tolmačev. Skratka, veliko stvari nam je nedosegljivih. Rada bi polovila na dušo vsem tolmačem, kakšna koli kritika Boga duša odprosi. Naj vam bo to pot, da bo vse delo, ne pa oblutek oziroma misel na vas kot crno. Če pa hočemo, da bi mi imeli svojo, mislim, da bi bilo vsak dan ob pol 8, ko je dnevnik, gluhi tako zelo hrepenijo po sprotnem informiranju. Na televizijskem dnevniku je to najdeš tisto malo okence. Pa to je izvor života. U radnom predsjedniku. Meni dovoljte da vam prvi čestitam. Ovo, nećemo tako ozbiljno. Čekajte. Mogoče želite kaj povedati se? Bi rekla, da sem bolj socialni delavec kot računovodja. Predsednik, ni nobenega predsednika Republike in pokrajine. Sekretar Zveze gluhina glušnih Jugoslavije. Sanačni sestanak je... I JRT je sa svoje strane uputio apel by themselves without any support from the state. They didn't have enough money to go on with production. Pozivamo novega ambasadora korisniki pripraviti drugi, ki jim zagotavlja ustava. Prvi, dostupnost informacij razumljivim jezikom. Drugi, pravica do tolmača. Tretji, pravica do tehničnih pripomočkov. Četvrti, uresničitev strategije invalidskega varstva Slovenije.
Gospa Möderndorfer, kaj gluhim pomeni pravica do tolmača? Zakaj se pravzaprav zanjo borite? Seveda, gluhi se borimo za to pravico, zato da smo enakopravni na področju informiranja. Ja. In stroke. Dolga leta smo gluhi živeli v prepričanju, da nismo sposobni, da ne moremo delati istih stvari kot slišeči. Lepo pozdravljeni, spet smo med vami, spoštovani gledalci in gledalke. Kako je lepo. Ta 1973. Odločila sem se za to.
pozicije.